Hoka awak-awak Aceh yang ada di Malaysia, nyo kaji siap-siap. Mualim kagak buka pelabuhan Kerukuh Penang. Yang nak wau Aceh, anak butle di Malaysia, kaji war Penang langsung kena uluk semai. Menanci yang perlu kerja, telefon kampung. Putra je tak kirim kenan. Wujud tak kirim atas medeh menanci dari Aceh. Wujud tak kirim pisang kepok. Teman pisang kepok orang le yang kaget di dalam anak jadi berangkat kapal nah. Mungkin nyo kerak jadi nyo. Nyo informasi cukup penting cara-cara. Baik begini ni geleu mau. Yang hana but kaji siap-siap. Menyo perlebut di Malaysia, lobby toke-toke putra je tak kirim dari Aceh kena Malaysia. Menyo hana but le kenan, wa kena Aceh. Mualim ka getingkatkan pengangguran sesuai janji-janji kampanye. Baik gaduh bengih ke mualim. Yang ni mualim nyo langsung maju Malaysia Penang Kerukuh Aceh. Hana pe ahli purana ni Medan. Okey?